ya na ma ne ya no wo hwa baba wo da ho no ma hwe ni shape a wo de da ho very beautiful girl. Oh, te no na be ma asam na ya no ofa phone yi so anu den. Oh, enti wo asa ne nsa na ehye na sena wo atwa wo de ne wrist no wo de ha wo hu ho so afi na mahu enu ye ne nsa wo so obutu ho nti but ne nsa na wada so no ne nsa benkum no o sa twa ne nsa no begiri se na or resist minim se and wo sha aseniti ball ade no tiles na no joint no eno ne Rebecca say breaking the camel's back and na ewie no ne nsa no wrist da bia de wo che bono obie ho tu ama ho no bie pa na so ni don peneta ho no na woni ba bia kire madwe pa 21-year-old boy na ho adre yesen na the picture am de ba ye kura to say tia it na be a slim macho sure but be a slim macho na ho adre yesen na beti emudru yesen ya otime this kan hwe nipa mane bie sa ma the man person be twa so ntem no eye ne maame no anti Mercy no oda so hwe na oda so etienti yankoya nim ansa na me ntimi hwe me boss pa na oh Jesus Christ yankoya of asam na mo aye yadodo na yemfra ho sem no mu kakra na yemra me tie afutu a wode ma yema mpani se yemra manwosem mu kakra na efi ho no mo a yasan aba nipa asetena mu nsem na we no ama awose agunme kra me se afem ena meti hayi security and political analyst was a senior lecturer at the University of Cape Coast UCC and Dr. Kingsley Adai. Dr. Adai and Nadia to just say a month and another Danko Kufado. Nifie na ya edika wona mamuomu no wo ya de pa wo adwuma. Na mo madia na emani passe fem na ne ka koye kana eye ministers bebreba wo pa wo mu. Ministry ba ku bi e wo deputies miensa 9. Enso ni nyina echi eduru bra wo mo ankasa bu nkonta e de a kire Ghana fo se de wo ma yenti yanto aba ma wo no ministry ba ko pe e na ne ete wo mo nka e education ministry eno so kra no de o mutimi ya na o mutimi kan wasam e de je fans nyina e free SHS ene wunya kasa mitia me ya yesi ma free SHS e komode me ye ma free SHS bibia makoya tutu yesi free SHS enti se ye gina eno so afuto ode ma ye mampani na dan kwakufu ado se bebre ba ofa ye na amoa enti nkafi a nyame ya adom amoase nya emfie na bio no hwa so kura na America kuru kakra kanu nipa dodo sempo ena wo mo hweso na Ghana kuma wei wo mo afa wo mo so so mo nwa wo mo ntimi amohwe enti wono de na futu a wode ma ye mampani na dan kwakufu ado ne se 123 ministries ya ubepaye yete yesi ebe one district one dam minister be ka kire se yesi kafin de ma no ye de dam gota no odi tutu ye yenum nyina nti na futu a wode ma ye mampani ne se wosre no esesi a wa bai de sa ministries abebrebe ne asofo be de eche okeka bi kura bom na nipa ba ko da no a eno be boa chense ye be hye na so ye nya hwe mfiri mu no president bia woni aims and objectives. This is ANGEL102.9FM. Na office ministries, ebeye juma ama de opese or achieve ebem. Se ushe 2016 to 2021. Ube hunu se ministers no mu do so pa. But me analysis mathematics ube hunu se ministers de bi hokra yanti omudin 4 years ni munyina. Me senti ne se ade no beye se they focused on only one. And they open change. You will be a friend of multi-dimensional change. And that's a multi-dimensional development. And no ye, the economy be ye, education be ye, agric be ye, the akayinano be ye. At least 10 ye, that's a multi. But unfortunately for us, if they do baby, now say education kwana na ye kan wasem. Ekoye free SHS no say ye ka economy no ho asem kura na ye ko free SHS. Me gidi say the ama parliament ene abatwa ye to ye no obi antimi anyi ne ho pa so wanwini no efri stadium.
If you say free SHS no be ye man trebia ubia political leader bia nadia or kan ho asem no. Enti wey any afutuo no na wama anso a wo wiye no na wasa so atu ya mampen na dokwa akufo ado se wabeye adwuma wabeye bi ebia na yesi amfa na chane nto aso de waye a Ghana fo ahu se wagu fapem papa enti no mo se bra no na ade abakwa wasa mo wani kwa ho ne se wo ba ye nwuma egu ye ne doso papa se wo bi ye adwuma wo bank wo mam yensa wotimi hwe wo mu nyina opon adwuma no mo ba dadi ohwe tua ne school fees osima yiwadi ba kon okwa SHS mi tua ne school fees no ohokra be data provisions akoma no na papa ne tifi so wonya adwuma bio enti nne na osen aba no ohwe se obebie nnwuma bebre sanse nipa a wo mu nnwuma guye ebre di kan no na omo doso pa. If you want to make history, you don't listen to people. Finally, output a beba no ne bebe hu say adia oye no ebe boa na say amwa wo. Adia ba ko am give say apart from the marketing na betumi ahwe ni ye. Eye nyuma. Sa na ko ni de keka ho no a ye de mo mrantie ne maba ko simu no enye permanent job. Enye permanent. That's correct. Sika omo die no kra to say obi ye service. Na say uti he ye do uti crime. Now do high dine. Now ye juma na ko ni ma 700 a month saying and I'll be doing when you be at home. And to weigh any afutu Dr. Kingsley Adai, was security and political analyst and was saying senior lecturer at University of Cape Coast, UCC. Now one kwame na Sambaini and Edin Komo ewo anopa bofo jumedi so. Afutu no abi so na ekuo ba kon ya think tank ekuo ba kon omo adwumu dopa adwunu kase ekuo ya mo ebu ampuntu no kose from say Institute for Liberty and Policy Innovation etwante say ilapi na emu pani ba kon ona president kura wura Peter Bismarck Kofi ene wone engine sensem kyereni nana ageni etwetwe komo no wo kyerɛ sɛ nana ado ebetra konwa so no efie na edi nkan no what de hye bi bai ebi ne saa free sese so de bai ye enum ne de akeka ho bebre ya nkofo nim so na adokora na de free sese bai na ne nyina akide to so mienu yi the second term no wama adwuma no embra na nkofo ntim nye benye oma no enema bese oso oma no bese apo bese num no free of charge opa won fa sefutui ebi ne say corruption katashade sikadie wonhwe na wontu eso esaye pa afen so wasa na ba no wote so waye ketewe sekama na afen so budget no so wahyehyɛ so na ekoyie na sese wiase na akoye global village into the friends globalization sese wiase na aye kura ba akono obi asem fa ho so de afu obi ho eno so wahyehyɛ ni yi pa won policies bi a obehyehyɛ mu basa de betimi aboa ma ba no agya bi papa bi wo na nkoye se na na de free churches baaye ne aka ne saa wo wie so na saa taato na na do bre so na kom de ye pa na na do abambra se me botom wie ye pa no saa betoto so saa no a ogiri se entimi emwa. For the past 4 years, I am campaigning President Kwadwo. When you are as a president, or background on however, going forward with maybe the second term, the Shin San Kanyego and Mawasa to me a consolidated. Now, others also to cross structural and system reforms via a Betimama or minor P. Now, a pretty opportunities in terms of employment, businesses, and then opportunities to address public finance and budget deficit. So, there are debt. And ahokyere environment or minor nti na ye share public financing globalization or share near COVID-19 dibana na quite unexpected nti no public finance na ya located for annual budget no pressure be daso nti say ko extending and borrowing na die currently as you see business were locked down na after so na transfer about money for free in terms of 2021 you are very careful you being with the taxes you found so as I say you between MT and budget deficit na one between so close gap na so hwa ni nyina achi wasan kire mu nso a wose de ma katashe eso ntokwa no de ne se akwakoye amanyosem enti se wa ban mu enipa di Ghana sika na so man sika de a enya hwe ye ne aso de ye ne ba no na sa ba hyeboni bi opposition ni bi ne kodi bi de na yenka wote ebasa ya na hadwene pa na omtoto sa ne ma no so
Then the other thing also has to do with the issue of corruption, because that is the major issue. This time, they say, move away from the usual means of getting new institutions, some fighting corruption at the OSP. But the other existing agencies like the Yoko, SRA, the financial fraud, the CID, and others like the BNI are there to fight corruption. If they would put away the partisan colors to me as well the issue of corruption, everything or minor. Now the other side has to do with the size of government. They constitute the right size of government. The rest of government shouldn't be you increase the number of ministers or maintain the number of ministers as of over 100, as well as the issue of getting them funding for these appointees. But some of the ministers, there are over 1,000 we say openia no na wada Institute for Liberty and Policy Innovation no LAPI ura Peter Besma Kofi woni Angel News yensem training na na jeni na twetwe sa enkomo no na abrante na wokum Juliet ne de senia omanfo si aburu nua wo Facebook no so no giri se sanku woni mu wonche wo fianku yenimu yo ene yakuyanim na yakuyanim no ena enei cashew akuafo ya wo German South ya wo bunu mantam no mu wode wo mani bresam eto Ghana mpanifo anim sese wo mpeso wo mbeti kinkra bia wo German South ho wo omanfo tichu ni akuafo ya wo mudua cashew anase adakadi wo ntamu a enia wo nkasa ncha posifo eni nipase bi bonifo bia wo mpotemu ho no ma wo mpe wo yie wo se hwan na daye ya na se wo esogu nanum a wo mpe se wo mudua adakadi ya eto de bia ye to no fofofo na akuafo aboka na se nyamia ya wo madom amabroni bi firi India ba wo mpotemu ho na wo tobo papa ye se posifo akwakochena tum adan a o tobo bo se ebo enu amse no asebo amusom nse bie yakwakwakye investor na tum se wo sebo ma akuafo no hu sika na akuafo nse saa no mubu yesen nie ene obi aba use smartphone so kwa kota ye mfa akuafo wo mo pass nkwasa mmie kokko farmer nti wo kwa ne ate so ama wo munyina mo to ne pepepe na se nyamia ya ado ma Indian investor bi aba mo mbiti competition na mo so ma meto no bopae ya che investor na tum na no na PRO ema woni a edua cashew e wo German South owura Asuma Benjamin wo de atodwa sasa no de ha wo mo wo munya papa no wo munya no na cashew abai na nkrofo nkwan ase ba ba yehwam ohia timi ba na obi nantwie mpaboa ene ye nkwan woni nantwie mpaboa ma menkyerɛw nantwie ne nan na wodi si fom no ye wura obi timi kokoto na esoro etis wo baba ye nkwan na no wayi no ode atujam na ne pampan na bom ti se nantwie na no ode ato nkwan na se owi a no wayi no ahohoro ho no asan de ato ho yes sa no ohia etimi didiri nkrofo kodu na nyamia ya adro ma ye eto ne kashiwa wo si investor na ya chena tum etimi mientie ye wura Benjamin Asuma nesmo de atudwa Ndia yati ko no se yemianam bias no abeto ye cashew no bayam via nadi bade tofo na be free amanone biti se India fo no bereba sie ngran na ne ehunu se nga kane no na nga toni we ba na ne toni ye competition we be ma 35 na we ya be ma 45 na we ya be ma 6 million na eko na via nadi yemianam bias no ba kambo abrofo no ngran se bentrance na be meto cashew no yemianam ba be meto cashew fa ngoma be akra na be ngran commission but yesansa ndi no beto ye cashew na dufudie ana nro ya nya broni bi se ba beto cashew no amaye na asidopo no aye pe no kwa amaye ya ja asase no nna wo ha yemia no beto cashew no 6 million broni na be ma ye 65 your one police commander ma inspector be ba say commander so ohia broni no e wo drobo that means say one ho kwane say cashew no a timamfo beto no 6 million no obeto cashew no buom 65 e ma kuafo ne ediji eni we ma ye hu say cashew no buo ho na yemia no ma ye beto cashew no ha no sabi o kafra che be wia e edi no ba ba chi broni no a nema na ka ho ye hu ni pa beto na kufu ado wo de enu say ye ka hutie ye ka kire say na ne kire yayi na say amade a ene bias no ene akuafo no na ebesi ye ndabro wonfa suma ene etene nka no ode se ba njasa broni kia de obesi enten no onya asem papa kura na eno ena ye se ene aposifo no bedi nkomo ya bona besisa bre ye nya adobo posifo se ene obedi nkomo na se wode mia medium kwan bi ase bedi nkomo no ne ehunu de etuam na secretary de ma ekuo eye Cashew Farmers Association Abdul Razak sna ena ono so ade atudwa ese eye ASP Isaac Obotachi
ene se yenkwankwachi Indian investor no eti onu mpo de wabodin akyere wane a wo mo ehye kyere mpese akuafo ebeye yie no endi esimu ekodrobo na ebra yekoye no yekohia eye commander na afenso so kasho atofo empanfo binum kasho bias omo mpanfo binum na omo kire se omo na omo ma kwan se police for no na meyere omo mechi sabureni no omo tete for na nya allow se otimi ba beto kasho ebe se price endi anya allow ye se was ye pebo na broni ba se obeto bo se amaye ndi enim se broni ba se na ba bio na ye de kasho na ya do no sese no egu ho ye nye ne den broni ba no mapa Emma Bruneko, Machino, Fa Kuono, and Yabakufo, Kunia Dawson, Yikta, Mabubes of 410 members. Now, so, Osha say, Kiafo, Yangas Yagis, 1 million, 400 million. I had Yakoto Prot, say investment, Baba, investment, Babo, I'm a Mabu and Yajuma. No more batches of Brunin Songo, Casually Bamba, Yes, sir, buying only Nancy from the way Yamasi Kono, about in Yama and Yama Basabas, Abba, phone almost is a Kiafono. Oh, nti sa wonim drobo a drobo na wo hwe no Kiafo no so na ahwe omo Facebook na fe Angel TV so na cashew na wo mo ka se wo mo ye ne Kiafo no cashew dua ase we di adenda papa wo fa ye di ase eso a drobo abontin na dua isi o ai na se we no ka se oso a adenda se no jejeja wo besesa papa cashew na ka se yesesa obese sapapa ada meko drobo meko awia bo ase be de papa ni nyunu so ti ase agboko we so mu ampeso say acid ti mu anhye da ampeso nti ti ase asomdwe nko a yase broni ni yase ebo o se ebo na ye koso ayi afutu a what a place for ta de ma adroba for ye ka hwehwehwehwim mun show no ye hwemu ka sa na o ma ye enso de bia yetuefo nya stay ka hwehwim no eto entwaye ya na yina so mre na nasa so de ne ya na sesanti ya to yansa afre Tesano divisional commander ACP Odru Amani ya na bra no ya bra Amani ACP ya ma official pa e wo de ba angel so yo afin commentary afia so afa na for dem ho na ni bien so ho na ti pa bato brenu mu na kroma e manya o ma bobo ya ho ba ma bibia atutwa ma ya dasepi yo mini aye na se SCP sa car snatching ya 20 min twada no obi ba sa na who cause am na who cause am me de agree na mujidi se ya driver for no so a wo mo so wo nye ahweyie ebi se time bi wo ho na se obi high wo car na wo ko otipa ne ko baabi na wo hwe na baabi ni ye obscure anka ti se wanka da wo hu ko baabi a me create bi ni a wa obi ma na time on so a wo mo de efasa microphone ye between anajo 12 a.m. to 3 a.m. between that time no and wo mo ye sa ade no na normally so no wo mo efa wo mo free baabi no mo de wo ma ko that area ho na wo mo ko no ho no driver to be wo mo mfa wo enti wo mo fa wo baabi ti say bi o wa wo mo fa wo mo Spinters Road Committee 18 Circle Dansomai Tema Achamai any some of the suburbs of Accra no aka ameko ahanomo na sankrofo no nso no se ofawa sike bi a be charge me dia no on rent so o se yenko sa eno da ma adroba fo no so efiri se emu ayede ai enti yenko This is Angel 102.9. Wo mo kasa wo mo target ke bi ti se Kia Picanto small cars no taxi cab Kia Picanto registration number 18
19, 20, and then she said, "One more day, 21, and then Tigre Matisse, Toyota Beach, Daewoo Matisse, Kia Morning. Those are the cars now. Fire, and then Hyundai i10, and no, and one more pay because I don't see the one market. Now, one more, so the one more call obscure areas. Obscure areas, like a baby, light areas. Now it's full. There is no street light. There be a street light, in as we say, and no. Thank you. One now more for. Now mostly there be a one more copper non so no. Inside hills area street light in the hall. Ufanko Cemetery, Tossway Hotel area that at the of OTCFM, Alogoshi area, Domi CFC area, towards Taifa. And even that area, it means to about like into Ojeka and Nasa. Only to point a question. You think there be our SCP, I am Samson say, area CB, boy, ya or your man for Nakrao. A bit me, did you drama, dear way. Now, I will miss an answer, the being so a while. He said, Pesano Bangalore area, I will say. Mankasa Samajo me wa patrols na me bi ho no ma we hu se area ha de ye obi ka wo kwa ye di ne je epi se ebi bi no na wo tie mu a obi e ma ena ebi so de omo ye so wo mo fa won so a bebre na no mo de wa fa mo ni o ma ko to drinks ne ade enti oba ebi so bebre no wa ma obi ni awo de na wo be di anom no wa fra nti wo be no ma ko be se wo deji wani so be te wo no wo hunu ba bia wo da wo hunu wo ka nti sara we nu mu nyina no ya wo mu hwe yie anadjuma no se wo ko na se obi hae na se yenko ba bi wo kwa na wo hwe na bi na wo kwa na esumu a wo tumi ka masan enhwe mfa masan ena wo kono nso no obi wo a o ti o mimi agina ekwan no so a na Angel. no na wo be gina kamo no ono kura no de ade e ba be bo ti ade ka na firi wo nsem ebi a o ti o ma menfa ana ebi wa nso a oyo ba o ti o me boyfriend na I had no mo say enti no yemfa no wo mo a ebe ye se anyi na eyade a wo mo ye no mbe akwaje o ka na firi wo nsem let's say ya driver for no wo mo enchi ade na wo hu se adwuma na wo mo ye no let's say wo mo bebre yemfa nto bo se be ya ye be ye adwuma no ni akofi asumbe na nkoye me a ya koye adwuma ya be press ni yo de adroba for mo sumwa esifie da se awie pa wo ABN so yo mention ACP Odro Amanin Tessano Divisional Commander quite from Pont was it police no swag pa was it or when or Shana wa brand here pa a brand jinam Apia Augustina akuma and was someone more kasa more heard the live on the news na new yen na ye heard the live what's it I'm out for watching live and was so munya na yen na ye heard the live news no new my no say be I'm watching yeah never for my soul Apia Augustina don't say crap because COVID-19 test na dey $150 no na do won hwe no want so senti no ntimi ma waka kwantu because prekusi journalist na ya akronfo because ya wia wo so abaga na bo mai obank wa yi nani because so waba me throw challenge wo be ma pa o china wia
12 now we adwuma mu ha with the lunch na pass be fa kro na de wa ba ha ba oba mi am de be ko lunch me tia na lunch ayo be ma wa no yes na Pia Augustina so abeka say we so ko duka kira na de so want so na Pia Augustina be da se pass wa ye Miss Spokesperson and so ko do wonye vice president and fama na aduma no honto no Medicine Brown no tin yankopon be tua abrante na wakun ababa wa no kapapapapa na Albert yaw so niema bebre de esisi nyina kire se nyame ma ye toso mienu na ben na yankoya nimu sanse efiri papa police ni ho abenti no yensan ko na yankohwe NIB enya bank no na mom National Intelligence Bureau yanko omo hoyi artist manager Lawrence na Asiama Hansen edi amanfo tade ninu a ene Bulldog wase ne ba asesa na ose ye Bulldog God na Bulldog ena ene yachi no ede na kwa akosie na sie ede na kwa akosie no ntesem o yanya ne sese nyame ya domo a ene obekofie akwa akodi ne yire aduane akoka ne ma ho na ni nyina ne se artist manager yi di ama akwakodi NIB for nsam ne se yesi okokotena TV so na akwakodi nkomo eja ade ne kra no United show base agro ene anigisem na moka wo ho hwa na akwakobo president ntere ha wo de antuma ya sister amateme pa bi afreja ma afira bi migina nya ben so wo de wo hia sa antuma ni bi wo hu chesa wo de wo nya ugina so timi threaten president ene akwakodra na cha ne se emra wo Ghana hanom na moma yenkonko tie Bulldog na sam wo kan ya ahobambo office ya nisasam ne ntre ha enu nti awose oba wo makachi stand there ever na Ghana na do be dwane on we ni 4 years no. I'm telling you e no go finish in 4 years ya nto aso hona wo de ho kakra wote na eno ena ma chairman edema Ghana Music Rights Organization Gamro Rexoma wadia betu dwa a Dr. Khan ese Bulldog no nekwan bi aso ye beba ne bill obekofie onkem chene be chene so enka hoda no ebino no na mmienkotie Rex Oma awre chechire sam a waka chire Bulldog en chidifo yo nyakopa dom no ye we from the train na me wo friends police headquarters me study chene kota guys and you know nyakopa dom na ko prepare some baby no but I want me and you know that could say Namia to my mom by be a chairman of the bois, according to the lawyer, Sana Akakusi. But he is in high spirits, and no matter than a call, DNI, and you know, Namia to my mom by be a chairman, and which may be. Etiwei Rex Oma ye hwase ansabe kan correct na enina bonko mo kakra bi Rex Oma ene eti se wo kire se de Bulldog baby owo ne tibia mutie ya share 2021 asie ye nuru baby anso asante mantemu beja hyehye be sise ya record enan na enan no ya record no enye se fiche ayo sopa ya esedwapade okọ baby ti sabo abo station ye wokuma se jato baby okọ ye Kwame Nkrumah na masha se amuhwe abrosan yo abrosan to aso miensa na yamse ho sene warehouse o warehouse wana nioma amafo akwakofa ba chese enton ye kura adekura dan ene jadam sa no abrosan to aso miensa efrususi yakumo no taxi driver ada wakwa park ase wo yere me ka taxi car zone where car for adwaso na nikedi ka na suya na asem ni o ne ba bia so na mo so apake on se honom no ye baby a ye ton ka ho nneoma na ye sanse ye to ka ho nneoma nti no obi o honom a ehokra na okokra ne ka on se aboso kan udu honom a ye timi ji ka no ne afixe ade na asai na ma nti sa na hote kukuma sa bo abo mu tsu dia na hota so asa ko station sa no eti ho nyina na manfo enye no nko a sure de no on se warehouse nti ya tututu ntokuro bi on hweja uhuja no ejefri uhu se de jani dare no etu hweto ansa na epie wo mpomam kura na ntokuro na ya tutuma mframa fam no uhuja no wom eja katra mad ten pa enti obi antimi nkɔ ho no na o kwa ne sai we ya brocha na omodu omo helicopter bi no na me bisa sai apostle for car na say bi mu ye demonstration na ye de tun so hie gu omo so no
eba se ya yentimi fa nkodum ja no anu ama ACB odura bani akro ye ka me eba se ya nti sa ka na yentimi num ja no ana ye ndura ho fire service for kala na ududum ja na enye yi we de ntimi num kra wo fa betimi aye ho bibi betimi abrebra na se we de ama ehye ntantem ne se wo se eja hian frama enti se de dan no sai okay frama wo mu no 1 to second floor ho de no enam se ne a enframa edan mu empoma no mu nyina enframa bom ntrase de ye fitemu no ye nyama menya wose Kwadwo ambassador Ohemaa so no kra de ai sa wakoduru ope o say ma han sa Kumasi ja shashehye da gomba la agene de aboabo station agene de Kwame Nkrumah school pom ho so market bi e wo Republic for won so agene de ne some magazine se akwa kwosisan yo if you wish yes share na shafie Sunday ya itwemu na within 48 hours no na santemante Kumasi ya record 4 cases wish ejapade ahodo a aseya na dese ha adwini pa na if you ka say nyade se report bia aba se na mueso aneba ye anase ayade si ana kofa bae ni nyina no ye niema ukoduru scene ho a amanfo a mo ho no ogonchire no se omususu sa ade si ana na mo so a mane bae ba for now no se fa so aba bonta be ka se ebi abu station na mueso na bae ebi aswame magazine zone 2 die ya obi a wo hwe NGTV no na mueso ana mane bae nya de se sa report no etimi ababa de be kan se ni nyina no ade amanfo e wo ho no omunim die mu ne se ne mu hu no ane ekọ ha omu ekire mu e de kire yen sa de ashi ha de ehu pa o se ba bia ya duro no dana pampamu ana ha de hu hwe kura o ifira we no dagumba line de no on se ho no wooden structures ana ekono nye baby a amanfo na omo plan ansana omo esi nimu no we betina wa na nia abecha nchinte bra etomu sa no na wo hwese ne fast sokodu ode na msene oma esi dan ntino omunya akonya enwura mu because of say ebobo ho na ene na muso a ema ehye ya chese wo hwe wooden structures be se adunumu ne akire dia ni nyina no etimeshi abra fast so nya akonya ekodu one de na chese enema na wo se seni na no na chese etimi ase ntu hemfu ne da so ya wona wo hwe NGTV na afi wo hwe ANGEL102.9FM Facebook do we da gomba line ija hye ye dadwada ebra na abo no mensa ebra enyimre no ana sa ija wi etimi hye ye ewo da gomba line we kura hwe yakwa ni made no ni made no o se Ohemaa se o hwe Kwadwo da ase pa o se Kwadwo ambassador no na o se ni made no ananu ya eno so yedi bro nya wie ya ejato hoyi ejato mo shi sa adu ate danan so no ebi ani o enti e de afi bia pebre bia se bi no makofro chance ni gira pampam hoyi wo mo de no eja num ya na eja no kra num ya ebu guma na yende ebi pedi pebe so pesa pa edi ya na wo hwe ya wa sa boys mi no makogina chance no suru hoyi ya adi susu ye oh that aw asemo kanda power yo wofa yenkwa na sam no de areho e ba sei so kra wo frempo a producers and videos no moma ne mrantem ate o kai se afra se January edi bro nya wie ya enkokwa ye ene nantwia nam edigu fridge m na ye hwe sa bo hu na e ba yakokwa nkwa betema akokwa na san na jina news asansa obekọ market bio January so wow your friend January nipa afra say 2020 afe no January no wa ma no pa na ye yewura Albert Kanda pa papa no bre papa ni nyina ba yu aketua bio fianga girl bio ono na eja wa fa ne se o dress a o kire se dress na fedi akoyi na sankoyi akwala no papa ne gini di o trendy wo Ghana ha papa fedi na manfo di pyjamas etwa picture di social media akuti enti na eno na January 13th eti se ene
13th January. And penny for see a drama for so na ya kai anum na edu one man ya kai kandapa na Facebook. Therefore ya shall say yi buy memories yi basa na yi ba ne ko hu National Security Minister Albert Kandapa ya wojina oya former wojina hwehwe ni mu a wode phone asi ho na order dan ne ho change your style. Change your style. Do you like that? Do you like that? Ninyina ati abayiwa ketua bi ne. Okay, it's nice. What's the brand? No, so I can. You have good taste. I say yes. No, Bisane. So did you miss me? I say, of course. Of course. Of course. Yes, of baby. Ninyina 13th January Korea therefore na sa wo hwe ba so mo fa video no to so mama why former minister ene ye kai nui mo ma ye nkone tie sade na wo mo nkomo no ni video no na esiti a ama afiadru ama sa ye hya ho fa ye gu ho nsen. Okay. So you be in Europe for how many days again? I can see your face. This is Angel 102.9. Take it off your screen. Oh, okay. Tuesday, Wednesday. Oh, okay. What are you gonna are you gonna miss me when you're on the flight? Of course I am. Okay. Of course. What are you wearing now? Let me see. I'm in the pajamas. I want to see your pajamas. I want to see the front, the back, like the way you did it yesterday with that suit. Oh, it's nice. Nice pajamas. Turn around, let me see it. Is it trouser or shorts? Trouser. Let me see the length. Raise your leg. I can't see. Oh, okay, I see. Nice. Wow. What brand is that? It's the mic. Oh, okay, it's nice. Wow. You have good taste. Yeah, I see. How much I wish I could have hugged you. Aww. I did that day and it was so nice. It put me to sleep immediately. A hug from you put you to sleep, eh? The last time you did to me, didn't it put me to sleep? It did. Mm-hmm. Straight. It put you straight to sleep. I'm going to the bath now. Okay. To have a bath with you. Okay. We're going to bath together. Ish. Okay. That would be some serious bath. When you finish bathing, when you finish dressing up, are you going to call me for me to see what you're wearing? So I approve it. Great. Okay. All right. So I'll be waiting, babes. I love you. All right. Bye. 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 Baofa. Oyera Kandapa ya dey say obabe chichimu. On a more serious note, their papa ye ya dadwen ho afinie. Ofa woni say still me hunu bibia na ya wrong ho. Oh, Dabio. Hwe, baby papa ya nyedu ni nnwuma egu ne so ne ade no. Ohia obi sei. Ohia o sabi o kwafra wo jire. Na what wenka Unim say nipa so se fe na oba be kire obi a mo ne ne bo afipam a mo mpenasem wo ba be kan na wo nana yese na wo yakobo wo edua manso bi asem oba be keka no nwunu be wie kra no wa late. Inti akwada no school fees of school fees impodi ebi kra waja wo fie na asem ehun hia manso ena nra akwa akwada na wan freme ena ho anwan ena ne de wa freme afi na ne ba be twemanso kra directing attention kra free day nti okoye no nanka wunya akwada abayiwa bi sei a nanka wonyansa na adwen wo fie a wonno de no ne ne ye no we papa yi na say makasa oye BBC born before computer enyema ni bi wo ho no mu a onim nani so nkwala na aba no nim nani so chen ono a waba akokora no nanka wo na wo cheche ne sa ne ma no enye se bi a waye pani wo de amfa ne sa o gina ne naso oh enti no se okasa dan ho no odane a enye so ye cheap
na mom eye intimacy a one wo say empo otimi ro no ho ne wo dam paso a na wo kire ne de onhye e bi kra o run o kire wa o say the previous day o share suit a o de kire no obetimi aka say oh we suit for ho say program na wo kono if it's this type of suit way there and fit sa occasion way no na bokra ne tie o bokra achia no wa chance say oh we need be a cream tie ho anka shirt na e wo inside no ana bi asa also be shoe brown and your belt na black nti change no ne bo belt any shoe no color no be ye pe na wa cheche no nti akwala no na anya de papa no anya boni bia wanya boni bia ye bona senu nyina kan bi kra me kan bi ye bona senu mu kwa ye bona senu mu kwa afi pepe ni ya da adwen wahu se de kan nyina na ye nkwala asem papa no wan hye da anya boni na ese na security na wa o se nko ohunu o se bi onye nyame ena nipa ebe wo we de oba nu ne benya na bonchin so ni ohwo bi na afre na one ne nyesa ba bi kra brofo kra na bokan ya Midday. The last time you did it to me, didn't it put me to sleep? How cry na come on. Well, for me, so did you miss me on the flight? I was sure I did. Yes, I did. Of course. Na third one, no. Of course, it was an minister that can be. How fast is that? What can be? One more romantic pa, be a playing role ye. Come on. The last time you did it to me, didn't it put it to sleep? I did, man. Offended. If you're ready, come from my job. Now, you are him. Nana do, and now a year, and I say, sorry, Jam. A year. Yamu is so ya. I don't know, and no machas, Nanado, my beautiful Rebecca, and no, dear, I yemu. A hand of Media Senwa. Oh! Dr. Baumia to what tapon and now from who not the answer Johnson or say, also, what a bass no back as a driver, Miss Yako Johnson, a passenger sin that Johnson do be. Sana now donate my beautiful Becky Sanwa. Now, Dr. Baumia, so I sat at the dreno. Oh, now, Samira, not so there, and a motion. Hey. Na yentie bi Facebook for no ye buao na do ene my beautiful Becky afi Dr. Baumia versus Samira mumua na mun judge na afi nya kwanso nko ma nko This is ANGEL102.9FM. On say nanka me expecting more moves be every Samira any Baumia ho. Thanks wo no meka say omo ye youth. See de omo toto ho a. Na wo hwe Nanado any Becky omo age ade mienu no toto ho a. Any asa Nanado edi ye afiri akire ho. E de be du Becky anim. Ne said the Becky nso to ne nsa na so oba nanim anu wakọ na chi we ye de wo hia azan e to a it means na na ya de Becky versus Nana wana edi first omo mienu no between omo mienu no my beautiful Rebecca Becky be di first sense na na sa we no eno na mi hu wa so dem ho no na no demonstration na so eno na mi hu ye ena victory party na so asawe ya oye no on transfer oye na no de aba club aso no na afi Dr. Baumia versus Samira ho so omo mie no Samira say oferi ana say de na say buga no ka say de ba ha floor no betutu Dr. Baumia de to form bia sabode Dr. Baumia de kakra bi Manchester I tell you papa no wasa papa
Safo how that you na you ejabo kwan Oframe Kwadwo Dickson awie mene Ohemaa sachiwa ahwene pakrofina Mr memunidi ara no anya asem o se odo nani to famu a de meka ne no krepa wo gade du baby ya na ise fiesam ne ya na doso etu ye yire ya nfa manso sam ntata ukunu za asa na opampam no ukunu da ase pa asema no asema no hoya ukunu we don't try no he I was for that. Sena wodi ya mena na mami fili atajwa mena wodon ye movie where part 1 it was on TV what I say telling about all your entertainment what I say just tune in so what they call mafi odo yehu enso me frewa ya umfa se umpe mi bi nso ene ka ubeye se kuma se masa. Now you have no choice than to switch up to Wasborn TV and stay connected. Wasborn TV.